he pathian hi kho thei tu da kan pathian ani don sia thi thleng po min phoi tu ani ang sa zona le chhanna kan kal anga start question number zale som parukna zo turin member zom tak pu zo tham tluwa some who speaker Salome. As on to Honorable Minister, Sports and Youth Services, Saratan, Mizoram spokesperson, Tatana, Hamchatna Mizoram Sarkar in Siamanayam, Ingating Hamchatmate, and Ni, Divisote. South Turin Sports Minister Zom, the Puraba Romoy Roite, Some. Speaker, I always want build to MLAs on tak Puzautan Kluanga Zona Chhanna to Hehini. Azona, Mizoram sports person, Titana Hamchatna Mizoram Surkar in Siam Anayam, Inga Tinge Hamchatna Pegani Chhanna, Mizoram Surkar here, sports person, Tihamchatna Turtam Tak Asiam Saktina, Mizoram State Sports Council Tangin in Fiammi sports person Titan Hetian Hian Hamchatna Petri Pakatna in Fiammi Teibik Titan 5% job reservation Siamani Panina in Fiammi Temason non national MO international coach Kengin Aroisakti Patumna talent identification and development Noyano Pangten Omzeneizoka Antiamna Ansertenan regular coaching Pek Tinani Palina in Fiamna Pungrua Manruate in Fiammi Tenena Association Emo Club Kaltlangin Emo Atlonina Petrin Pangana Ram I.O. Teimite outstanding sports person Tepuisafai in Fiamna Pungrua food supplement le Anzirna sen Southengin Atul Angin Atum Sakti Parukna Kanin Fiammi ten Engemo in Liam to Sual Anto in Atul Angin Ain Koltina Ansen Southengin Atum Sakti Pasarina in Fiammi ten Ulsamzo ka en Kolna Abik Taka Anton Teinan sports medical section Luaya physiotherapy Kolnen in Chopin and Mamo Angzel in Kolani Pariatna regional, national, international level Loman La Tepuisafai incentive cash award back Tinani Pakuana in Fiammi ten training Trazok Anton Teinan academies Engemosat Siamani Heng Baka here in Mizoram Sports Policy 2019 Duaya sports person Titan Hamchatna Rang infrastructure development sports stadium Lanelo Nadin Stika Stadium Siamte sports academies training center Tamzok Siamte school college in Fiamna Munma Changklungzo Katse adventure waterland motorsports team Mason tin Mizoram paragliding rules 2020 le Mizoram hiking rules 2020 tetsu Mizoram Surkar na Pomto Bokani Parukna in Fiammi te Antena Mila en Kolle Anmani en Kol Anmani en Kol tu coach te upgrade zel tu ruam man na Siamani Pasarina in Fiammi ten Surkar na all samzo ka anhu thein na tura reservation Siamani Ilaya hen pu speaker azona masaper achhanna masaper hi sports council noi tanga ti ang dewa lang hi ti swal pal dewa niam okati ato na Pasarina chhanna hian aron changfu zo ome kalome zona zo turin member zom tak zo tham tluanga ha zona nei tu some who speaker hey sports department hian ma an la thalein asiata mani loka kan fia professional boxing Mizoram kan thlenga kan thalai te pangalain an tumpuite le in professional boxing lut thei thalai kan nei te hi aro pui katia chuan professional boxing chungchang hi music fiat hem ti kha
kan zo ber na point pakhat ni sela ten kan MLA te kan minister te dial tu ten khatianga ne na ro pui tak an chara wangin an bial mi te in han chan pui ani ti te kan sia eng chung cha hian soifia tur omem sarkar ina ti nge kan finance lama changa boi pui nge nia kan li lom pui dan chung chang a hi soifia thai ka sia chu kan zo bel boka ten nimina khan sai rang kabial din tharwenga MFA football stadium ro pui tak mai pon ania kan honorable sport minister in inauguration amang nge ania khu aveng mi pui tena sports ma kan som theina duratan le India ram om kan nia national games kan ti tambera hi vairam khopui liana te mun lum tak taka kan zukin khel thina wang hian zoram boruam nom tak noya kan fit hi khuta kan zuk fit lo thina chu wang chuan he thil he acha he in ka ria ka ngai tuana po tu ba ka lo ngai tu thin kan mizo chalai te fit takin Mizoram atangin competition ti turin games sang sangan kal thina amaro chu fitness awangin atopa kan champion zo lo fo maya khutilai hun Mizoram apo kholum berbol boruak India ram hun dang te re kwa in ang turang ai na huna kutiang karhan nei khu along katia ten sarkar masa hunlai atanga NEDP atanga bultan ania amaro chu I atop na lamaro chuan hei kan sport minister chakta kuraba rumoya department atangin as final na turte hon thea lom thena turatan te noi som thum lai mai sarkar masa thil ti te chun zoma alo om hi aro pui katia ti chuan kan zole du ka chu ni china kan soi to ang khan football phul lem pha hi kan nei ve nuwa to kan la pha me boka pha na tur te pok kan la nei zela chu ti lai chuan kan wei pui ei mani ai rit emo kan nek na ni lo tur ang chi kan va combat tur te kan wei pui ang chi ama kan son the na tur ta hei boxing a pok kan lo mu zo chau ta tiang khan combat indoor stadium ang chi akha khulai muna ve khwan siam bel ni se awatha em chu tiang siam chu alati le thei zelang em ti kha kan zot ber ni se la ten helaya tanga azora tanga mun ha te ule kan ya wangin tuna kan sarkar kan chief minister kai suai na noya hian abula khwan hostel in fiam mi te an chen hal na tur an ria hal tur ele in engkim an ti theina mun tur buat sai mek ania noi zatum le somnga man lai project kan lai oma chuwang chuan khulai muna bo khwan bo ruak satak noya khwan khatiang ni lo football ni lo boxing kan ti te judo kan ti te tina an ahi siam le ni an bo sei le thei niam ti kha ka zo bel ni ka lo me zo bel na zo turin member zom doctor ke pa chunga som ya speaker ka lo me honorable minister sport and youth services department charta na ka zo bel na chu sarkar masa kum so chung khan sport department hian Mizoram budget po na tangin sumengzak nge anmu tile tun
kum ni chung le khian kan sport department hian budget pon atangin summule approval atang pui min thil them ti kha ka zona ania ka zona pa ngai achuak man don lo chu chu khongai takin atang pui min thil thei chon kalom riam zo bilna zo turin member zom tak kusilo soi hunga so me Speaker Kalome kazo belna pakhat na chu sports lama athei bi ke ta na 5% sa tat na reservation da ani ti nam ria a sang ni song pakua atanga sang ni som ni pakhat chung yan mian za nge sarkara na pe om to any reservation kaltang hian ti kha kazo na pakhat na ania tin pahni na chuan state games sa khan gold medalist in fiam na lama thei chung chuang tin sarkar ta thok mek te po an oma khang mi ka kha he 5% reservation kaltang hian promotion pay an omem an omani chuan tu tenge ti kha ka zo na pahni na ania tin pahni pathum na chuan republic veng thang hollandor stadium nisari february sangni somni pakhata khan aizol indoor stadium Satura deputy chief minister zom takin lungphu apun kha poisa po om savek to ti ani a eng ti ka nge na tran ani ang ti kha ani ya tin hei LPS sa tunai boxing a hian kan fria LPS tan chin thara te an ron puanga anga ni mizo in fiamni boxer te an lo chakani chuan an na mun bialami MLA ten cheng noi khat an pe ang ti kha sport minister na athupua na kha an ron puanga hei hi embe chana puang me ti kha ka zo del na ani e ole zona ka ki khom khom moya thei ang chang turin ni sa zon ta purba do moi roite so me Speaker Kalome azona nei tu I always want bial to MLA zaum tak puzo than pluanga zo bel na kha pakhat na chon professional boxing chungchang nril fedeu them ti lai kha nia lai hi soi tur tam tak oma professional boxing le amateur boxing om ti chu kan traffic anga soi thu yangai lowanga professional boxing hi hemi amateur boxing le na dang lam na tu professional boxing chu gold medal temo silver medal temo khatianga in chu zong ni lova company lian te promoters lian an boxing tong takin tena sumte thapa pa deuh taka hanin pe na adan te poi adang dimela adan deuh te podanga an judge ruat dan phungte an medical support an in pek dan phungte security te mela insurance life insurance system te po adang khop maya chutiang ang chu tiang zong chuan boxing hi mi zo in kan lalu chik thu ngai lowa tun nai la hi kan han reve chawani a professional boxing hi khovela olympic lama tele hetiang zonga boxing ara ro pui tho rual hian kan ria tangin khovel boxer lar chu professional line lama kalte annia la ya hian mi zo te po hian kan ti min yang a ti in boxing lama tuiten hetiang lama man la hi lomom khopin ka ria a tun na ya thil development lomom teu kan soi duero chu trong kam maya ka ria ta nia ma se thodik ni na langa Indian Boxing Council tele boxing try to lok tena min sila ni India ram po hian foreign ram te an inan tiang hian professional boxer tena Asian Games te Olympic Games te World Games ang si metal hlo zonga an chet ve po hi kanin phal saka hetiang zonga kan chet hi hun to ni ti na ti hi tu lai hian argument sak tak au meka ke po chu ka support zong takania central sarkar lama kan ho tu te po ka soi pui to mu mal zo ka minister tang te nen puat an tlana
India chu India ai wa thok chuak chu Olympic aniamo Asian Games aniamo a thaber te khan India ai hi o mai ro se professional line lo om thin te po amateur boxing association lam te point lo phal saksela ai ba lam te point lo phal saksela tiang chuan professional line an om wanga metal chu zonga an kal thelo ang chi a helaya in ta la kan lo in tang thin hi a fu lo veti ngai dan hi chak taka om to example tam tak hi lo oma khovel mun tam taka hian professional boxing khel mek chunga an ram ai owa Olympica te khela ka tiang zonga in siam rem thedan te hi omen tia chu chuan professional line akal ati phur omin ka ria chu ka soi Asia fet fok chiar lo maila nimit ni zan masalo ka IBC president min ma nen nge ya soi te poni chu tiang zonga thila kala ni phei chuan professional line a chuan an lo beina sa an training te po lo tha a hrat khokheng ho kal na line deuh tur angai te khani a khang ho kha Mizoram ai o te kan man zel thei boka national games le international events sang kan man thei chuan kan ramtan hena thadon mangi o ti kharil ruwa oma chu tiang zonga nor ngai nor tur chuan sports minister kan yan point an lag ve ka tumani ti kha ne kan soi duwa tin at hemi professional boxing a hi hey world boxing council an tia tuna Izola LPS 5 fight night grassroots boxing promotions and management le LPS tina an host ang hi World Boxing Council ina permission ron fe club ania chumen nuwa chuan Ministry of Youth Affairs and Sports te Home Ministry te Defense Ministry te phalala khangai na sakho pa sarkar po kan chet via wangaya chutiang nga tan la a he boxing professional boxing in India rama thleng kan dia Mizoram in kan han thleng kan han tibok takna India in IBC in a thleng ani na lai te po o mani ti kha kan soitel duwa 2019 sangni som pakwa sports department mo purna kala ve tim khan professional boxing Mizorama khelani theidan turle World Boxing Council ina an pom theichin kan tlin theidan tur te kan ngai tu avea Notice Live TV te hi ka soma pu hi banta biswa sarma po hi ka pia WhatsApp te point ka hanin englova anaw te lo phur boka ama anu puita ni in nan soya he TV hi tiam chuan kan phur so view do ne mo kan ti line ti la kal zel le the lo wa chu wang chuan LPS te ron zuang chuaka World Boxing Council phalna hi lan han sual chuaka sarkar te nen tang ho a thian angin support to na tiang kan ti hi lo oma a voi khatna a bultan na ni a tuna hian tarin sang at lawin title a thut bet tran to maya shen tlat to a ron chou tu hian poiseng zein ngen ron chou don eng zange chiar don ti khachu al promoters te nen an rel to anga tiang chuan future hi a em viau in ka ria som ni pakhat chau ala ni ala rin sang at law hi som ni pali thleng a title hi a hum him thaya som ni pali thleng hi youth category an tia som ni pali thleng chan nei chung hian youth sector a title hi hum tuan don nge kan shelowa tuan ngai lovin senior level a hian a criminal fin ma hian senior category a te po hian zuang lu me the boka chu tiang ang chan thatak chu prin sang at law hian aneya boxer tang te po hian an nei thawani ten mizo boxer paruk professional line arin zial lut to nizan masalo khan NTP akima kan boxer chuan for hi promoters dang hnuai oman ni wangin a khel ve tan tur kha kan ngai tua viawa ma se promoters dangan ni wangin ti le theilowa khel ve talowa NTP akima ne ani chuan record te po lo nei to voi khat achak to ni ti kan hriat kha tang chuan professional boxer paruk mizoin kan nei meka tunalan dan hi chuan World Boxing Council atanga local ho tele IBC president ngai po brigadier razar tela kang te ngai tu ta na kha chuan Mizoram a hian category dang emo tunang category ang chi emo hi annual event ang hiala professional boxing event hi ti chowa
LPS lam te point partner lian zok media partner lian zok te an mu thei an mu chho te te po arin oma media kherlawa partner tang te po tu tiang chuan pole yang viewin ka ria zona ta ka chuan kan boxer chuan tak tak te le an mani zir tir tu te sete academy coaching staff te wena hian sarkar ang point kan lompuin ti kan soinarim sanga kan mangi tin zona panina khan MLA le minister chen khat te khan an biala professional boxinga chakna changte kha cheng doi khat an pedona ni ti kha buana oma khatia kha enge omzia han ti deuh kha nin ka hria ani min lama te po sai rang lama kan speaker phalna in program kan mana wangen chu lam kan om lawa member zong tak tak te tangin sia tu na te po om ni om tak ania kha mizana cheng doi khat abial tu MLA tin an pe ang kan ti dan khabial tu MLA kan pe ang kan ti top lawa kan kwan dan kha fi pur te mai puang kan dia kha kan deputy CM tene ama bial kha an chak masala ba tang bu karon phur de nge ka selawa kan in pia solaya puram than moya te munan om sa buka kan kalaya khan MNF lama party khata om tanana na chu kan MLA akon san MLA te mayang ne na chang tu nei MLA ho kha anin rona ta chuan ai nang tlang te wa ti te po hi thanga in ang lo seng sung chu chi lawanga ti in cheng duai khat theu pek ta ni ngai tuang miang an tia kha phur takin karon puang mai ni pe kha chuan chu ngat nge south tu bial lam te kha kan om versia ti lai kha ai tampo kha pek the bial tu MLA pek reng the ni ti kha kan soi tu tin speaker không ai in tu na in soi mam le vot kha ani berem o LPS chin thara chuan khatiang khan ro pong miang ka thu soi zo kha official zo kan ari ko tin la om peka chan trong ang kan film pura vai nan da sa pani chu wang chuan in soi thiam na lam pon ni lo chu wang chuan in soi thiam le soi fiang vak khai le tu na zo na o wangin kha ti chen na pu zo than tluanga ai zol west one bial tu za om takin soi fia turin min nge na nimin lama soi te oman nimin lam kha chu ka om ve lowa ka lam kha soi the lowa ani chuan a thak choi fia pha tur anga ila ti chuan hi official la party na soi kho ma khatiang zok po om lowa tin sarkar anga soi po om lowa bial tu MLA tan chuan khatianga chaknan changkha han lom pui ve kha o ma thil tangan chak point kan lo lom fu pui photo thina chu khatiang khan bial tu MLA ten khatianga tanan don la kha minga sports minister ni ang point alom om tak zeta an chunga te polo thu ka soi duwa tin sporting fraternity in fiammi te lom tan hi a sobina so bul ti turani chu wang chuan nimina engemaw zo na ompo kha an khel da sakup mai an lom ve lo mi chu ti khati ti te po social media le thrang oma kha private ta an mani mi mala MLA ten an duanga ke chu an viral kala a platform ron puang turin an ta na rem sang lowa ka puan sak ve mai ani kana fiam o tin pathum na ngai ka lo ding be le ka pange i soi fian ang kha LPS a khan alang be lo ba suan oro vacha lola a in soi fian ka tila helam ron address ro o ka ron address to chen chang mi su suan nimina ka soi yang khan bial tu fight night da title fight night da chak te a om na bial MLA ten chen nuai khat an peang India chu tiam chuan ka puang lo an ming ka soya chu ti za ta peang ki a sensitive ti ka hria opposition bial te tel ti po ka hria chu wang chuan film pur ta ka khatin ka puanga ka tu dan thlapin ka puang chuak ani Speaker kan south to MLA puan chua LPS in ngen tingan puan chua zone tin tingan puan chua
vàng lai này ni đang tiếng Việt thì làm các chú các sẽ duy lâu cái speaker chuan các buồn chuan à kan sao chu emele zaum takan min that ve du chuan a fada tang pon pe theya mi mal sum pon pe theya kan bu le kan pe ka chu helaria a lo pe te thi zong a tong lo khan a du chuan pe ve thei me lo mo le speaker zawhna a fada tang pon pe theya zawhna puan dan hi an pathian an lutup ani lo mo lom ôm mẹ zawhna puan ani lo mo du dar san puan ani nè khalai an lo puan dan si se kha kai chu ka lo en to lo wa riat to ka lo fe lo wa ma se MLA te nan pe ang ka ti lo wa a pe tu tur ming nen khan a maun nen khan a constituency ne a khuan nen ka puang zat ani confusion le ngam the ni ti kha ka riat ta wangin chu ka puan dan kha a record kha le the lo en le the chu na fel view ania chuan pathum na ti sai rang tin thar football ground te thatak FIFA tan kuina in le Mizoram sarkar masale tu sarkar te point yang kan tang ve boka la tang zel tura te ponga ila tin adina nia hon ni ta alo oma aron tia u zo tan tlua ngai mele zaum tak azona nei tu khan apula khuan contact sport lampang weight category weight system in elnang chi hi ti ve tumna omem ti ve thalo mi ti kha ngai tuana thui takan lo lamang mi alowa frang ten soi mai la rot na emo engemo po kan la nei mi alo kulaya indoor stadium engemo din turin tinamun po hi omem ti te po ngai tu nga yanga kolum muna tiang le ro hi chu tha ti chu kan ria ani tin hostel kharang soi ria ei doctor ke be chua malak na in kulaya MFA football ground sira khuan nakina training le engemo atana tan tai em tour hostel building thatak mai sak mu pania ko sport department ang point bial achang tu minister temela min ro man sak tu minister le kan chief minister chunga po kan lom le a MFA lam le DFA lam te po an lom le ni ti kha ai te point kan soyange tin doctor ke pa chunga zo na budget pon lama tanga kum som chunga sum hu ti kha africa hi kan nei mai lova ka soi mai thei lova kan emo assembly zone ka thoin ka sia lakin ala chuate pola chuak mai theya hun ala oma ka min thethiam sela ka soi chia thei love ti kha ka chan na ni mai sela ten kum ni chunga budget approval the state pon lama tanga approval ti hi hei po hi africa ka soi sualang ti ka lawa scheme sang oma sport department big chau kai zota sport department lem lo po hian sport ta ngen sum hu nom nuala han la kan lo me ma kan ti ho tha ma sport department bi ka sanction approval kan nei hi ka ria sual lo chuan avel kan soyanga noi sing li le sang li le ti vel ani chu sports youth affairs le khang youth sector development chi sang te po kha abua ma sports kan ti ringot thina sports hian youth development tetela engan skill development tetela til tham tang tel ti ro chu kan sia ta poi mo me kan ka chan thi dan chu tim nei sela akina zo na pa ngai chhanna an la sem tura ngai ila tin puke la soi funga aizol south one pusila soi pula very sorry pusila soi funga aizol south one built to za takin azo na poi mo khop mai 5% sports person te kwata tangin mieng zange lut to tilai hi ka soi mai thelo chan chu recommendation la hi chu department atangin anom nual ni na langa chan chu eligible bi khan oma 5% deal thei chin kha an oma tin kan riat angin he dan kan chief minister zawm tak ku zoram tha kai hruai na nuaya sports person te a thei big te international and national tin state games gold medalist ang chi te du sakna dan qualified ro chunga a than pa du sakna dan kan siam hi infiam mi te len chung khat leina te po le thalai ten lom hle a hi kan siam nu hian dalak hi a tameu lo ani covid tripuya wangin nalak kha austerity measures za wangin ben vekania direct recruitment kha ngai sia tin contract le engamo phuat so pa hanin la mai khan he dan hi applicable lo poka he dan hi group B group C le group D direct recruitment a qualification a qualified ve khap tho ma se
anol pui nan chu lawa a sports person b ki nan chu kan in chu tur 5% kha oma he chu kan la chor tang kai ze lang ti ka ringa chor tang kai tur po hian he mi dil pha hi tuna hian anon chok tam tul ve ani covid tripui kara po tin he mi chung changa hian kan DPNR minister zaom ta kan deputy CM pu ton luya le a department chunga po hian lom thu kan soya tun ma tanga he sports person ten an demand ve thin lo ti ngar thin khani ya ke po demand tu te jing po la te po ka tel ve tok thina har sa tak mai decision very hard decision kan how tu ten an siama te tiang ta na ron chuak hi lo mong viawani ten state games a gold medal is le staff le sorkana tok out of turn promotion te po kha ha dan khan king tila sorkana tok mek te po an ta na thlen ma a promote dan te po kha fel te ben DPR la min ron siam chuaka khatian khan om to em ti po hi ka chiang chia lawa ka lo in ring chia lo boka kan chu ka chan the dan ni sila assembly zone na pok kha omin ka ria bi chung changa hian lakina ron chuak ke mo chuak lo poni se an sem le vek thoin ka ringa chem ko zo kina omang tin republic veng khang indoor stadium hon bultan eng tiang an yang ti lai kha kan sayang khan deputy CM za om takin khelo india scheme no atangin administrative approval and kim kan huangin a honga ma se in sia kan sia tangin khelo india scheme hi sector scheme ania Mizoram State Sports Council hi khelo india scheme a implementing agency an control mai kha kan nia a kan contractor tele kan final design te sports ministry approval contractor approval te kan deal maker umai tura te po kan ngaya chumi an chu formality chi khat khani vea miron chua chuan an hi pul kan tan mai ang ti kha kan soi tu a kan hon ni po kan soi fi a noi zali som nga chau min sang son ria an ni point na anga ni working design te han siamula in mo mobile ta na zirin ni kan pe pelang chu ti sa khan ni a kan siama noi zariat ling lo hretin ke ma ngai point ka zu kum zu ya union secretary chuan in tiang za thi admissible amount chu ngami la ni boka sa tiang butura khalin ngai la ti in min kha pa sa tiang butura chuan kanin ngai ve ni tin noi cheng noi khat bok lai kha chu soi fe ngai to lo tura ngai la ma roi din lai khan cheng noi khat chu ka se ve lawa ka bialami sang te a chu keiman hetianga mizu thalai de a thazong ruai tu le nu lo mai lo champion ni tia kai ba thonoi khat singa kha pe ni puro ba dan alo mo kalau soi thengila kan speaker zaun tak po hi kan phone na kamizan khan la wa ala lo tlat me en tuilo tu kan ni kharinga tin abiala mi kha achak ve kharing lo teu nge ni ka shelawa khir ma abial bin sanga maton ma pa ka kha phone na la lo kan she thei lo wa tin champion ta ka khachuan enga mo khachu tiang ti khachu kan ring sa nimin khan hey you commission chairman zaum takpu tanpuya nian hen kan va tel pui nge nge a cheng nuai khat le singa kan speaker zaum tak hian lalin sanga tlau kha a hlan nge a alo bom via wani ale me le star person zale som pasarina kan kalanga zot turin me bar zaum tak pulorin liberal te kan some speaker kalome social welfare department sangtu minister zom tak chhanna tan ka zona chu kum sang ni som pakwa januri thla atanga jordan center sethon ti chang na atana na tho dan enia contractor te ming le an to project work ming pani na tho na ta na sum sang som zat kim chang nia tin eng te khuna zo ku nge ti ani alo me sa turin minister zom tak chang tu dr ke be chua ko som speaker kalome kan members om tak pularin digral te zona kum sang ni som pakwa January thla tang Jordan Center sethon changtlum na tanan thotan
contractor tam hing le an na thok project o ming Jordan Center seton chang tlun na tan contractor hing te chu an noe tarlan te hi anni pakhatna Oriental Consultancy Services hian civil works for upgradation renovation of Jordan athokane panhina achon El Dorado agency anni hian in procurement of materials ania David's agency he procurement of materials ani boka mangai oma procurement of materials ani boka ramngai oma sorry who speaker Akai Electronics procurement of materials ani bo in pahina na thona tana sum sang kimchang aron tia Jordan Center seton upgradation renovation na thonan hian cheng noise ko som ni point som sari pati lax chu sangson ani pathumna en tikhona zo turnge he chhanna chu Jordan Center seton he kumin financial year 2000 nikum financial year 2020 around 21 chunga zo feltum ani kumin ani chu speaker zo bela zo turin zo na naitu member zom ta pular integral te chime zo pujo din tlo ngaral te chime zo pular in sang ngaral de ral te ho na zo tik tu mai pu speaker kalome ya kulai se thon khu hun masalanga khan kan chief minister zau tak hian rui hloi ngai ten kolna world class ti kha sei china du thu sam a phachi alo ani poin tu na malak mek na hian achang tu minister ani nangin kan minister hi alom om thokhata anga yem ti ka zo tu a tin kulai huna khuan RITC for tribal youth khuan superintendent who seniority pang lowa athar da aniem ti kazot tani zo bela zo turin member zom ta pujo din tlo ngaral te Bu speaker kalome. Bu speaker kumsang hila som pakuhan jamphai no constituency hian angan wadi center repair na so angan wadi center som pali repair na turin cheng noi hi theu sang somania chuta chuan contractor te repair tirin cheng noi khat le singa in han tho tir veka chu date ni som chuta chuan noi sari kha abang ta ni buk ta dei maya ni som hi le pokot thokwa sang khat le som pakwa sang hi le som pakwa khan MNF block niom champhai not ti unta nia treasurer lan mangayam hing hian poisa hi lak chu ani tha a hi kan minister zom ta hian he poisa contractor te ne ta lut si lo lak chu ani si hi ala tu te hi zong chogin khem ngai ni chon a khem thengem ti ka zo te zo bela zo tur member zom ta pular in sang ngaral te samde Pu speaker kalome pu speaker hey serchi bial by election lowam tura party pakhat candidate in thenzo la khan manilo ka thu asoina tar pension hi sarkari nakat sakani an pension latu sarkari nakat sakani ti kha soyoma chu news le enga mo kan hunol maya chu kan social welfare department minister zom takhian heka zo na hi min chang se kalomo tang tar pension kum somriat chung lam tena andon tura tang hian cheng zani kat sakhi om reng em ti le kum somruk chung lam tena an pension an lak tura cheng za kat sak om reng em ti hi min sa te chuan lom mo tang ole athayang ang chang turin minister zom ta ke bai chua zo ta ke bai chua kan som speaker kalome members on tak laren di kahral te zona kha tunam halak na hian lom om thokatin
ria em aron dia pu speaker long len ka ria kan chief minister za tak hianin rui lo ngai te avevia maya chu tiang chon san ni som pakua khanin in tinge he malak dan tur hiti in kan relta a hovin the addiction center thatok kan nei lo chuan state hian tuna chon accreditation rules te kan lo nei to a chunga wang chon om nei dewa the addiction center hi kan nei lo chon a diklawange kan thalai te rui lo a nasataka tal boiten om siati in hen malak natur hi kan chief minister om tak thanem ngai na azara kanan nei thei a wena khonin kan malak na kho alom om katia building tam tak renovate ngai khu staff quarters ringot po khu som kan renovate to dormitory khu som ni pa e lui lon deu ti to kan renovate bo kitchen pan ni kan renovate da bathroom toilet pan ni beer kin pan ni dining hall pakhat badminton hall pakhat guest room cum hall pakhat duty post pasari kan renovate da fencing khu avain thui takane khung te po ka siam traffica chumi pelama internal road le steps zong khu siam traffic ani poka tin agriculture department here in andram khulai mi khu e min pe poka thing dol mi khu kukulen preparation te po antifika chu tiang chon ma kan han la chawa ta chona lom ombe ma wangin central lama ministry of social justice and empowerment lama kanjuk zual cover project siamin kanjuk umta a anin apoi mo lo tiro project lo siam ro kan lo peng chu an tia cross on panga project kan siama tuna hian noi sari som sari pathum point som paruklai miran sangsan saktoni chu tiang chuanin tuna kan malak na china khon lom om kan tia khu han zo theita ile chonin zoram thalai te tan ken avan trangkai don em ti khu kan hudan ani thianin rem tia kan tum angani chuan tun budget session so hian hon thingi po kanin be se ani to speaker tin RITC kutilai khu ni seniority lo ti khu eng ma inziak omlem lova khu tiang adik ho te en kol tur khon chuan mi thiam deu big experience nei tra le expert ani te pongaya chu tiang chon rem chan dan angin khulai khu chu i posting khu rem kan ruat maya tun din muna phe hian chonin a senior most berchuni mailo mi ganda khu kantini chu tianga kal chu kanni tikha apu lalrin tikral te zona karon chhanna ni ta se pu speaker tin puzodin tlonga members on ta puzodin tlonga zo ne hi an kan odi chungchanga champhai district ka noi ni the tro repair na na pe noi khat singa man anen noi khat hi khoya nge bo tak noi sari sing sari bu mangaya mingala kan ni a ti hi kalo la mi lova hi kan lo zong chua kanga tul dan anga zirin i ma kan lo ton ni ti ka chhanna ni se in pulorin sa ral te ron zo nakha kha bu speaker tar pension sorkarin kumsomret chunglam sang thuma chezan hi kat sakani ti le kumsomruk chunglam mi te don tur sang khat zanga cheza akat sak ti trong kom khani ruka slai i henzola kanunau congress official candidate ina atusoi anin ka hia
hi thil diklo ani thil dik chu tiang hi ni speaker old age pension kan ti hi Ministry of Rural Development atanga kan don ania Government of India National Social Assistance Program noya hianin National Old Age Pension kan ti te National Widow Pension kan ti te National Disability Pension kan ti te an omani kum som ruk atanga kum som sari pakwale kum som riat chin chunglam te tan Indira Gandhi Old Age Pension Scheme hian Ministry of Rural Development atanga menrut pek ang hi central share kan ti anita scheme hoya hian sarkar lai puina apek pi lama state sarkar po in pek chin anei vene chu sang ni som pakwa khan tun ministry thara hian chonin state ina apek alet kha cabinet ina tipunga state share kum som ruk atanga som ruk pasari hi central share hi chengzan hi ani tun ma chuan state in somnga cheng somnga low contributor tun sarkar thara hian chuan chengza kan contribute ani avain chengza thum thlakata kum somre chunglam hi chengzanga central share ania state share hi somnga ni thin khatuna chuan somngain kan tipunga chengza ruk andong bokani Ministry of Rural Development Government of India atanga sum mu ang zelin sem chu thinani chu sum chu voi khata tum khata I tharuk atante thali atante ron release thin ania anon release ang chu pek chu thin ni tun din huna central share hi share chip bika July ni sang ni som ni thleng sem to ni in state share hi September san ni som ni thleng pek to ani pokani speaker central share hi August san ni som ni atanga October sang ni som ni thleng sem thei mai ture pi fel tep to ani tuna tanga relo te kan sem le thei mai don ti speaker ka soi poka December san ni som ni thleng pek theinan sangsam tura buat sai mek nor mek ani pok sumi piala ma chon Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana kan tia hemino ya hen COVID-19 thilenga wanga chom dolna tan central sarkarin all age pension dong tu ten hena cheng sang khat theu bokani chung chu pek vek anni all age pension scheme noya pension dong tu ten andon tur ministry le state sarkarina atizati voi khat ma lak then sak ani ngai lwa akin thlapa pe sel ani ti hi speaker ka chhanna ni tan tipa a Clivier residential school building te hi sakzo vek ani to sakzo ni lo se nge cha eng tikuma saktan nge eng zange estimate amount hi tunge contractor ti hi kho ai in mil them speaker kan changhal mai don no thil series de is chan kha thui de ulu to ka ther zola par the vice president in tar chonna hi ankat sakti kha inkat sakim ni kha ba fielo ve kat sak love speaker so lai te chiang de win pe hel thui lu ka lo boi man alom le Siakel kola zoram mi puinan thriat thinan speaker karo soi ni kha me le speaker
EMRS ti pang hi ni som pariat sa som san hi som paruka woko da pe kania sa som thum paruk 36 months sa complete tura ti ani sumi omje chu ni som pariat sa som san hi som pakwa a zo turati ani so the role chon to speaker country atangin lung tlai te chong te tui pang te kil khot ta ka om kan nia na thok tu te tan hen til har sa tak tak ma chon tur te po ma communication problem alonia tin fura te phechon a big takin tui pang te chong te phechu kong a chatele zuala sunga wang chona hum taka hianan zo theilawa nikum lama khan extension period kan hin pe a kan thre angin nikum khachu omlo ang tluk ania COVID-19 pandemic ka wa sunga wang chuan kumin san ni som ni pakhat som ni pani a hian chon zo thei ngei thura be se anni tin la zo chia loma se san kan tran to a tui pang atan hian no pang za som re kati na pang som kwa kan admit to ni long tlai tan som kwa kan admit to boka chong te tan no pang som kwa kan admit ta ngo pa hi za som re kan admit to ni speaker kalome Star coach when jale som pariat na zot turin member jom da pusil sewa so me speaker kalome Vigilance Department Changtu Minister Zawhna House Leader Chhanna ka zawhna techu na Mizoram lok ayukta hian poi khoyapu chui chiam tura complain the lu exam nge om bina lok ayukta hian poi khoyapu te dikle fel taka chui chiam turin thunai na le zalen na pe an dinge yem ti ani sa turin Vigilance Department Changtu Chief Minister Jom tak Mizoram tha tan so me Speaker kan member zom tak pusilal soi bunga zo nakha Mizoram lok ayukta hian poi khoya pu chui chiang tura complaint the riang zat ge om tiania Mizoram lok ayukta hian poi khoya pu chui chiang tur complaint somni panga alu to ani tin bina kan lok ayukta hian poi khoya pu te dikle fel taka chui chiang turin thu nei na le zalena pek an ninge yem tiania chhanna chuan section som pathum le som ni panga of Mizoram Lok Ayukta Act 2014 yen lok ayukta hi poi khoya pu te dikle fel taka chui chiang turin thu nei na le zalena ape tiani zo bel zo turin zo na leitu member jom da pusil sewa so me speaker kalome ka zawhna na chhanna khan complaint som ni panga alut to ani som ni panga complaint lut to te hi chin fel engzak nge la oma chin fel ma ba engzak nge la om ti kha min fit thengem tin ka zo bel na pahni na hian lok ayukta hian ama pualin investigating staff engzak nge ani ti le prosecution staff engzak nge ani ti kha ka zo na pahni na ni tin ka zo bel na pathum na chuan kumkalta kan en chuan lok ayukta hian poisa atle me maya riru in angai tu tuina department poimo ani etisa poisa hi chuan na tak tak an thok elovanga ti ngai tu na oma chuti lain sa ni somni pakhat sa ni somni pahnia hian lak za som tua pali point pathum pariat chau via da ani chole hlo atan lak za som pakhat chong man ngaya waije satan
ลักสมทุมปทุมจวงมันอดุง่ายบกเนลกอัลตาเฮียนกันบัดเซ็ตอัตรังเฮียนตาฮีอันขบตักให้ดอมโลนี่เฮียนอัลงะให้ฮีกันสรการเฮียนง่ายปอยมินปอยสาฮีน้ำหดให้น้ำเป็กเบลเฮียงิมน่ะทัดทักนั้นหดให้น้ำซุ่มฮีอาดาเบลสักเฮียงิมอีกข้ากานะอันนี้So because of Turin, members of the Dr. Valal Khana. So Speaker kalome kan member pusilo soivan zona ang deuh lek khania amar slemen adang deuh dona kan vigilance department changtu kan minister zomtak sanatan he kan so bel lokange nichina soyam khan ACB a hlo da hi cheng noi som ko panga singlokin atlahiama tin vigilance ala lokayukta bi ka kha hlo kha achan ve ti hiam ani boka tin regular na thokhi report ate phei kha chuan pakhatamoni chau alokayukta bi rakha ani chuwang chuan en tinge en nga tinge hlo hi ti niam ti claim ani ta ti kha ka so na ani tin lokayukta hian investigating unit than nei tur ani atuna hian ACB hi awamang top mea ACB hi vigilance department changtu minister waya ania ain role ka ti na me lowa amaro chu undue influence kha pal thei ani chuwang chuan lokayukta noya hian SCDP khonpuya viable se zali ami kha helaya investigating unit amo agency amo committee na turtang khan po thei aniengem vigilance a hian kan tronanga ya lokayukta kan ti chakanga ya hemitan hian pek thei dan te longem kan ti ni le thayang an chang turin kha lo te lia thai an chang turin chi me sa som da pujuram thang ka so me Speaker kan member zong tak pulal so ivunga zawhna kha ne som ni panga kha ni nge chin fel dan te kha case don to zong atanga preliminary inquiry conduct tura order pek to zat chu somle padi ania tin preliminary inquiry titura Mizoram lok ayukta in order issue nilom ACB atanga preliminary inquiry report Mizoram lok ayukta thelu zai pakwa ania tin case pani chu preliminary inquiry ngai lova close ania ti chuan avai chuan case somni panga ani tin chu lova chuan staff engzat nge tia khan staff hi tunan nei tun din muna chun loi ayukta yen po som thum panga au meka po siembel dilna sarkara anron dila chung chu ngai to mekin aumbok ani tin poisan pek bel thengem ya kan e tu langin e sarkar lamin an mamong chu kan no pe zelang heng poisan mamo anron di te chu amaro chu andil za din ani lavin financial akal dan chu uluk taka ening e yen mamo zat nge riat ani ti te chu mi chu en chungin poisa po pek bel thei ani ang khang kha pu silal soivunga zawhna kan chhanna ni sela tin kan member zom tak walal chana zawhna kha enga tinge lo ti niam mandi tia kha lo ti niam na kha engponi she adil tu tena an pek tur tok nian riat te yi eng hi pe kan ni maya engponi she ka enin ati sam na ni mo ti niam ani mo ka chu akal sel tu na po ngai ila tine CP hetia tuna hian anma nina
inquiry ti turian ACB an mang ri maya hemi ni lo hian atharin an kan zone le chhanna huna to pa chang zo lo se o ale speaker kalome ACB mang lova arhan pa an manina inquiry ti tu tur siam sakahi tha kan tia ti turin ngai to me kania amara chu na siam zung te heng hi a har sat riwangin tuna chuan kan siam sak thei ma chu ACB hian an lo la muya ACB in an lo la ti sak ania a emi nuwa hian an manina inquiry ti tu tur chu siam sak ACB na tilova athara arhana an mania an nei turin mala me ani e bole kan zone le chhanna huna to pa